MINISTA wa ũrĩmi aja nthĩgũrũne ya Kenya Franklin Mithika Lîntûrî augĩte Amerû nĩ nene nkũrũkia mũnini wa Rais Rigathi Gachagua nĩ araugĩte werũne kĩrĩa Amerû bakuga nĩ atĩ KAWIRA no mwanka na umarũkwe gĩtĩne kĩawe kĩa ugavana NOURITIE MCAS wa Amerû nandi gũcoka mbunge na kũthithia ũrĩa babatere gũtigĩra gũkinyanĩria gũkinya mũthia kwa ũtongoria bũthũku bwa KAWIRA Mwangaza akiuga Amerû nĩ ĩtuĩkĩte aibu na kũthekerwa nĩ babaingĩ. Lîntûrî arĩtie ndĩrĩ agwĩtĩte kũraitha munini wa gavana mutuma twaithinkia sibitari nyuma ya mutuma kumamwa ku ntuku ya igoro. Na ntuku nere ntuku emothia kuingia ngoge MINISTA wa ũrĩmi aja nthĩgũrũne ya Kenya no bwana Mithika Lîntûrî na ingetie ngoge nĩ nyaingia rwaria rũthiri tũrũkĩenderia kaunti ya Amerû araugĩte ndawa ekũrĩa nteto iria citĩrĩ cikienderia nĩ MCAs babunge ya kaunti ya Amerû bethire becokera garo na batetheria Amerû kĩrorero moko mona Lîntûrî na ugĩte ũjũ anto Amerû ĩtũra thĩnene no ntuba kuwa tũkaria interest ya muntu umwe kana bairi Amerû kankera MCAs barabari ndene ya kaunti ya Amerû no nto sheria na katiba irio nibo baina key na authority yoturitira thine irio babwiri utumira mbinu cio cia kisheria bakeria kundiro na mantu no nto kinyanto baeta maandamano maita yana batumba kuinga kabwiro obisi ambole tribo na siesta nda kugita buthuku muntu munene muno na kairi no gotongerete kinya kya makira kya UDA na rarutira Amerû MCs bari babaingi ba UDA in short ko kubera batumire njira cia gikatiba batondoire KIRI ndene kaunti Amerû utija utukira weja kwa kiswaiwo onjerere mama yero keberwa uninte kweria kunjera nontu lakini right now nontu ngweta mucemanio Nakuru antu beribo watane ndio kanda ibiru aibo I was very embarrassed antu baikana ndi kanyumba ya president na nimbiche ndoku muno gundio tuweta lare ne ukarika 3 micemanio kuithia kwa mutuma muhanga muci umurumirao 4 aunyani ngwa umbakiusi falsely kiro BC akiwa ni kwethia atia nkurwa nawe na undi no BC nene muno Kenya so utina maana ya Mithika Amerû ya elia ithuka ailetie na atekurwa muzimamo yawe muzimamo yakwa ni ati ayumbe betu ba county assembly ibatumire sheria ibatumire wisdom irereo bone na tabaumba kusota out problem ire Amerû nontu raia nontu nguthikira social media inkuona they are very uncomfortable kinya tha haiturungamiao ndirwa waziri kendeke na mucemanio nara Egembe Central na anjo une noranda haria na wetha hai muntu witwa Musa Okiengu aimbira Mithika kuthukire muyumbe rungama ko kanene mbondi raia eriuria na togwa mantu Amerû including the women rep derwa kwa state position yeku na mantu ya Amerû othieta that is the public ire ku demand na public irio mantu ya tesa sawa so who am I kwera public banywa kiatha bateomba balazime thio kunywa kiatha batirende kunywa na bakiwa abo bongwa MCAs ibatethie bura Amerû ikauma thinene riku ire hau na jabo na ubotingani MINISTA Lîntûrî akienderia na thombere toka gavana Kaira Mwangaza atumba kwethirwa etetheka kinyo gya kwa Gachagua nontu Amerû kagitene gaka ibanjiri nwe na nyiba nogi ntewetikia deputy president muntu umba kwethia supporter criminals na ntewetikia deputy president aumba wita against bora Amerû bakuwa it will not work itumbikana na Amerû lazima ithikirwe bure kuwa deputy president karingairwa kura Amerû president karingairwa kura Amerû interest cia Amerû nicio interest cia Mithika na Amerû is bigger than all of us ni undaua na Amerû kaba kathithia ura mantu yo bakwenda niyo yahetiwa nayo na mpongerie ejo MINISTA Lîntûrî akienderia gutariria na ugite ujo I think I have done my best is on record kinya inauguration yake I went to that function na ndamu wishiwe na ndawanka support 100% na nekio ontu kinya motion impeachment yekweja
in one way or another we tried to assist because we thought it was too early mountain ya so imuntu te asanti na imuntu ate kuonania ya kairende and willing kuritangui na indimotios ana no ntandi na ini control ya any emotion ile manto ya kuthithwa na tika ndiri muntu tenda kuona miru isetroned ninkuibora ntu bakuwa oni at a personal level ntenda no ntuinkurua ni other ministers ni my friends all over na tamiru karirete so I'm feeling very embarrassed mauntu ya keteka na nkela sia na nkiona strength na centrality emiru ki politics ya Kenya ki economic ya mantu ya Kenya in all aspects na ntienda wautu to waste time kutura handwene ite necessary so for the time being na ura mauntu yendelete and we want to say the natural course of events ura ikari na kisheria njira ni bwebwiri wita because number one tutumba kuwa nontu bakwenda kuwa eitario the nantu ibaharaniruye na ba muntu ro kwenda kwarirwa no ate kwenda kuibaga no kolasimithwa tomba kumbutethia nontu kinyamantu ya happen kinyamantu ya kwetwika yaru ya mawa that was the epitome of provocation nontu tumba kuruma ngabana deputy ngabana umwethia ularui muntu wotheri na alafu 50 meters from nyumbewe no witite kuthithia mucemano that is very annoying injerewe kuria kumenya what the effect amount ya kuthithia nontu kithira teyo I think mantu ya thithia ya kinyite au so kukario na bra mauntu akari na tukiwisha Amerû well because Amerû is bigger than Lîntûrî. Amerû is bigger than KAWIRA Mongasa. Amerû is bigger than anybody including the president and the deputy president. Interest ya Amerû na Amerû peace yayo niyo ina maana nkruki ya bautu individually na kinyakethira ndi waziri wa thirikari ya Kenya ndi narambumite Amerû itege akwa mpei nontu bwa Amerû na kuria Amerû yaringire kwa right now my priority na interest number one ikwithira Amerû ina peace Amerû ina ngwataniro na kwerira kuumbika na buru Amerû ithire ina mutaratarene yumwe bura thirikari ya William Ruto ikaumba kuritira Amerû ngugi meandi project cia kwa tuthitha cia nacio cia ministry ira tubirutangwe na county government it is not possible to tweka in this toxic environment yontombo ausira water dams mathoko ya yonthe to advertise na evaluation process ikuendelea no tumbitite kurita kuikia ma contractor tuendelea na environment hii na tweka tukaomba kuitira mirungwi itukoya na sunflower itukoya kukinyithia cotton tutigomba otima na ngabana twaria turi na iya ikwa so ngwe tiomba kuritika ndene Amerû oho nacokete onania kuria kunganirwa kwawe nontu borangirwo karia kwithirwa begwata ntu bamwe na gutiga bangi arugite gavana Kaira Mwangaza na njuri yao kinyabo batere kwithirwa begwatwa na bakandikithia statement na mantu ya yonthe ya imbunda a long crime itubwiri kushwa mundura ukumbea the highest responsibility mauntu ya ukarika na mauntu ya kathitho without bias na investigation without bias kukamenyekana bura kwethetia ata kukari so in my view nondu tambumba kuwa koti kuthithia makosa nondu until antu bahambithirwe koti kaumba ku make finding kankwenda kuupu the prosecutor baraba ikitia na ba kotini bethe baina ushahidi kuona ni obuo baina case tu baras na patwike nabo bakimenya ukinya kwetha kwina disputes mauntu yarona bo dissatisfied antu ibaburi kwitha bakinai uwezo wa kwaranairia na ko kwetha kuthenja ng'ombe ko tumate bathitangwa itubwiri kwirwa kinyanwe antu imbonete clip the progress ya investigation ya antu batona clipune na ibanga baisieta defense force ya mama nontu ba provokite antu baiku antu bara na imbonete nya clip ibera antu begembe buri bia na mauntu yange that investigation ni bwiri kuthithwa right in totality nikenda tumba kumenya ne antu bara bainai highest responsibility
ya mauntu ya karikire ende teko bari otumira tu flex masu kenda tumisa antu rabange I will not support mauntu ya kweria kumisa ende mbode Minista Lîntûrî akwaria nteto ici kagitenekara kwitite kumuritha munini wa gavana ne kaunti Amerû wana mutumanto ithingia cibitari nene ya Karen Hospital. Icho mbithirite ndina pain nkuririkana kinya rinda ari mau ambitite kuona antu baria bawati kwa DCI nirio headache yambiririe na kwa kwiyana ndawezwa igoro kwambiriria thaa kenda katwire baria bakuga baria bakwaria bakiuga ni stage management utebio woni ndakira gwita kiri deputy president wetu nontu mantu yarakwaria ni thiri ya Amerû so nateka kwi mantu awitite kulazimisha relax civitari your health is more important than anything else antu bakenda kuthwania kuimamithia ibathwanie bo nontu tubo kwamatirite mwiri we can only say nyabo ibacho baibwa umuntu ibuya yitu nontu umere civitari ya ati antu baingi muno bena kiao na uwe na ti antu babaingi ukuthania baumba kumenyoro kuiba Nke reporter Ntosheru TV kumaja kingina ngine kinene kimushosho Nairobi mbita Boniface Mongera.